Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe, apa kabar semua? Balik lagi sama saya channel Putra Betawi Fishing. Nah, hari ini hari Selasa, di mana-mana tuh pemancingan di Jakarta Selatan khususnya mayoritas tutup semua. Kita nyari-nyari pemancingan, akhirnya ketemu nih pemancingan Kedongdong 33 ya. Ya, Kedongdong 33 di Kolam B, pemancingan Nona Blonde. Nah, hari ini kita main tiket 250.000 dari jam 10 sampai jam 4. Katanya sih satu lapak satu induk tiket 250.000. Oke, mudah-mudahan hari ini hasilnya maksimal. Sekalian pembuktian juga umpan babe Sendabe belum pernah coba di sini. Kita coba hari ini apakah makan atau enggak. Mudah-mudahan tetap makan, hasilnya bagus. Nah, settingannya juga paling kita agak kencengin KS-an karena kita main satu lapak satu induk. Oke, pokoknya ikutin terus gimana settingannya dan keseruan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita single factor hari ini. Bang, tembus bang. Bang. Jan. Maaf. Udah induk ketiga. Dapat lindung guys. Oh. Halo, jangan lupa di like, comment, and subscribe di channelnya Putra Betawi Fishing. Om, bayar tiketnya Om ya. Oke, siap. Tunggu dulu dah tuh. Yes, mantap banget sebenarnya. Hari ini di Kedongdong 33. Amin. Ke abang gua YouTube-nya ntar tenang gua subscribe. Yo, pastinya dong, subscribe. Sama Blonde dan Hawa Fishing ya. Ya. Betawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kemancingan Kedongdong 33 Blonde Fishing mengadakan lomba setiap hari Selasa pagi. Tiketnya 250.
satu lapak satu super. Untuk pelepasannya untuk estimasi 30 lapak ini sekitar 90 kilo sampai 100 kilo. Dan untuk sekarang alhamdulillah lapak sudah terisi full. Ya mudah-mudahan mancing hari ini bersama channelnya Putra Betawi semoga makin sukses. Amin. Ya, semoga makin sukses, maju terus. Jangan lupa like dan subscribe channel Putra Betawi. Amin. Salam Nona Blonde, Dong 33. Oke, thank you Om. Ojak. Putra Betawi 10, sahabat fishing Ampera 10, setapak 10 di tengah. sahabat Kita fishing single factor Ampera hari ini. 08 Sendirian. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Bang tembus bang, tembus bang. Seser mah dia, seser. Sorry om.
Mana begitu? Paling saya kawat deh, paling nggak ikut. Jan. Maaf. Serok aja. Ini sebelah sini. Om ya. Makan. Terusin dulu. Apaan? Gede gak? Ini bang gue seroknya. Mantul. Saksi. Anjing lu. Udah Indo ketiga. Mantap.
Oke, alhamdulillah mancing hari ini udah selesai. Nih kita dapat 3 induk. Tadi nggak ada yang sekolah, induknya banci semua guys. Nggak ada yang sekolah tapi nggak, alhamdulillah ikan kecil masih makanin, induk masih makanin. Pakai umpan babe, asem babe. Berarti masih makan di empang kedondong 33 nih, indukan sama ikan ramennya. Nah, buat kalian yang mau pesan langsung aja di deskripsi. Itu ada toko online-nya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya mancing hari ini mantap. Empang makanin banget, ikannya rekomendasi buat kalian dah. Mantap.